Ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital lingba ka program bala pelong hapo ka Margaret E. Buckley Hall ka hospital ka apli pajba ya ka home care service chong ka nekajaka sumar ha ka bala apli daw Reverend S.R. Khar Senior Administrative Secretary ka KJP Assembly. Wala ka nekajaka sumar la don kajing temu la kumban rusnam ban yo pli ya ka nekajing ai jing shakri na ka banta ki bapang ha ki yang kisem Henry na ka daw kajing don ka klam COVID ka khandai kala slem no ka nekajing temu. Ukongsan hapapan pau ya kajing singo kemen bala yo ban pen orlong ya kene kajing temu wala pan pau kajing kemen ba kene kajing pli ya kajing ai jing suma ya ginong pang halaki yang ke badai ke bakongsan kan long kajing mentoy ya ki babon kisnong ki bahab hapo sor yang ubay wa daily maka sacrifice ka jom ki doktor na do ka Wales kilala pan tumulong ya ka hospital ba nangay ba kani ka home care service kanong ka wait kalau kong anjing suma nagabadya ito kibong na ang boy sa hospital ba immediately niya bagi doktor in nurses kiban sim niya kabadya kin sim ba ka call ka special call ka jing call ta mana sa ka jong boleh nagabadya ka ku ka jing ka jong kani kakam jing ko kalau kakam kabahap banyak combine na service and kindness kajing syukuri bakal same semua kajing syukuri kelam kajing sport kampai kajing syukuri dan bomba ki doktor ki bapauna ki baai jika musim ke semua ki baai jika jing syukuri met ban musim ki pa boleh ini seperti bisa ki pa pernah ki palang ki marja maka don kan ini service nioni ba kunjung ba laitu ini maka don kan ini kali kalau nombor bagi apa dijutai menme dari mensi bagi kermen ba nakalian jong kin nong tre jong ka hospital kin yo ya kata ka mensim ka basbon ada dari menme ada dari step mensi anytime kapun kran beriu wani umrah kan notam kajing lesbon kan pun kran yo para beliau ni nak membeku ya kenika por kalau mencari atau ini immigrant ya kini ke home care service lakini ikintin ki bakendian beliau pun ai kecing kerku ya ke hospital bagi non trace ka baru menduki dokter bagi nas beliau